umva nkubwire rero, niba niyemeje kwinjira mu rukundo nawe nkaza nabiyemeje ngiye bungiye gukundana nawe sister, icyo wakora cyose ngo ntinze ngo ugire ute ngo utumanyere twose ngo nzageraho ndambirwe. Yuhuhu, reka none se yewe niba ubana namaze imyaka 20 ntarakundana kandi nitonze ndi loki ngenda gake nta kibazo na kimwe mfite, wibwira ko kumbwira ngo nzamutinza ngo arinda bivamo ngo abivemo agenda bivamo? Reka da, icyo ntago kizigera gikora. Jewe yo ninjiye mu kintu nkinjiramo n'umutima wanjye wose, namaze gufata risk ko ibintu byose bizazamo nzabyihanganira. Rero reka nkubwire, tuzi unyemerere hakiri kare, kubera ko niba wambwira ngo ntegereze imyaka 30 ndagera nkumenyeshe ko ndi tayari, tuzakomeza dutyo nta gahenge nzaguhana, sinzatuma ufata undi. Mu gitondo koro nimugoroba saa 6 matemi diswari message hafa utuntu twose hafa, ntabwo ushobora kuncika kirazira, ntushobora. Abagore bose ngo bari muri serious relationship mu rukundo rwa rundi rwa seriye ruri seriye, kandi abagabo bose bo bavuga ko bari single. Kandi dukurikije amakuru dukura mu kigo cy'isi kibarurisha mibare, batubwira ko bakoresheje imibare statistically ngo abagore ari bo benshi kurusha abagabo. None ni gute abo bagore kandi ari bo benshi bose bari muri serious relationship, abagabo kandi bakaba ari bo bake bose bakaba bari single? Nagerageje gukoresha ubwenge ariko byanze. Ubwo ni iki kijya mbere? Biravuga ko buri mugore umwe ashobora kuba atendetse abagabo 8 cyangwa 10. Ako kantu mukansobanurire neza, mumbwire, muze kumbwira muri comment. Birababaje. Bro, ku note yawe ya 2,000 woherereje umukobwa ngo ako kanya ngo gahunda ono gwita umumanurira twenda twimbere. For 2K? Bro, ntabwo ibintu mu buzima byazaguhira. It can never be well with you in your life. No. Wapi. Reka wibuke ko Yezu yahagije abantu 5,000 ariko ntiyigeze afata icyana byibura ngo akijyane mu rugo. Never. For sleeping over? Wapi. Ariko we ku noti y'ibi 2,000, bro, ntago bizigera biguhira, I promise you. Ese ukuyeho kubureba video zanjye ntuzirayikinge? Ni iki kintu ubundi ukora mu buzima bwawe? What else do you do for living? Mugende murayikinge ziriya videos, ndabizi zirabashimisha. Musirayikinge, kurayikinga ko ari ubuntu. Please, musirayikinge. Ziriya video ni nziza.